Assalamu alaikum urmatly YouTube görüşçüler. Jana ошондой биздин каналдын катталуучулары, замандаштар, мекендештер, кутмандуу күнүңүздөр менен. Учурда биз Сокулук жылкы базарындабыз. Биз азыр навестник күндө мына чоң жылкыларды бир рет тааныштырып, андан кийин базардын ичине киребиз. Анда мисалы баштасак, мына бул жерде бир канча жылкылар турат ээлер менен. Чекеден бирден көрсөтө беребиз. Могу тор аттан баштайбыз, карагерден. Бул да чоң ат экен. Артын көрүп турасыз, рейс ал жак карап турат. Азыр мен барып баасын сурайм. Опа. Баштайбыз. Кандай? Тартып тоюн, э? Могу чоң тор ат экен. Каяктан келди бул? Алайда. Алай, э? Оштон келиптир Алайда. Канча жаш бул эми? 2 асы. 2 асы. 2 асы 5 жаш экен. Жазга 3 асы, э? Жазга 3 асы. Канча сурап атасыздар? 150 миң сом. Азыр каякта чабылып атат бул жакта? Дача сууда, аэропортто чабылып атат экен. Номерди айтып ко. Мен бир айландырып көрсөтөйүн, азыр телефондон номерин карап алсын. Үйүргө коюлганбы? Че үйүргө коюла элекпи? Коюлуптур үйүргө дагы. Канча? Азыр номер карасын туугандар. Бир рет. Бул жакта дагы 10дон ашык жылкы бар. 10-15тей. Ошоларды бирден көрсөтүп чыгабыз. Жакшы жылкылар чыгыптыр негизинен. Жоон, келишкен жылкылар. Өтө деле чоң эмес, орто жылкылар. Могу атты деле азыр тартууну айтты. Могу пескаблокко байланып турган. Орто көлөмдүү жээд ат экен. Бул жак караң, бул ат сиздики, э? Каяктын жылкысы бул? Беловодский чүйдүн жылкысы. Эмне улакта жүргөн бул? Багыл элекпи? Үйдөн жан келди. Жашы канча? Жашы 4 асы. Жашы 4 асы. Да торпо улакта жүргөн дейт. Азыр жабып коюптур. Баасы канча болуп калат? 120 да атамыз. 120 миң сом. Ушул ат сатылат экен. Номерди айтып бериңиз. 0222 20 39 53. WhatsApp барбы? WhatsApp бар экен. Айт, мына. 554 88 14 дейт. Ушул номерлер тургандар. Биз айланып көрсөтө беребиз. Мына могул жерде 2 ат турат. Көк ат менен сүлүк кара, чим кара ат турат. Тартайын, э? Канча жаш бул? 6 жаш, 3 асы экен. Жазда 6 толот, э? Жазда 6 толот экен, азыр 2 асыйдан өтүптүр. Буттарын көрсөтүп коёй. 2 алдыңкы буттары кара, арткы шыйрыктар ак шыйрактар. Так, каякта улакта жүргөн бул эми? Бишкекте, э? Каяктын жылкысы өзү? YouTube'га тартып. А? Түшүнбөдүм. YouTube'га тартканы ой дейм мен сага. Неге? Макул болду. Так, могу көк аттан баштайбыз. Бул жакта байкебиз тартышты каалабай атат, билбедим неге. Бул канча жаш? Жаңы асы, көк ат экен, күлүк ат дейт. Баасы канча? 130 миң сом. 130 миң сом экен. Номер айт. 502 82 36 36, э? Болду, ушул туугандар. Сокулукта турабы өзү? Бул Сокулукта турат дейт. Ушул көк ат. Так, мойто тор аттар турат. Могу тор аттан баштайбыз. Сиздики канча байка? 150 миң сом. Каяктын жылкысы бул? Аэропорт. Бул 150 миң сом. Кен көкүрөк ат экен. Буттары жоон. Жашы канча? Жаңы экен. Улакка сала элексизби? Салгансыз. Номерди айтың анда. Тартып атабы? Номерди айтың. 771 771 60 60 75 дейт. Гарантия улак. Гарантия улак дейт. Канчада? Глобуста чабып атасызбы же дача суубу? Кыскасы аэропорттун кругуда чабып атат экен азыр.
Так, могу сүлік қара ат бар екен, а? Торпоғылақада чабып атам дейді. Могу сүлік қара ат бар туғандар. Орта бойлы, бұлдағы келішкен ат екен. Сіздікі қанша жаш? Сіздікі қанша жаш? Жазға 3 жаш. 3 асый бұл. Жазға 3 асый. Бұлі жақшы ат екен. Бұл қаяқтың жылқысы? Алайдықы дейді бұлдағы. Жақшы ат екен. Басы че, басын айттың, номерді айттың. Бұна көрдім. 120 мың сом. Номерді айтып қойым. 554 00 83 82 дейтін ауыз. Сүлік қарады. Мұнағы тор ат тұрады. Бұнда бой биік ат екен туған. 1.65-тен жоғары оқшайды, 1.70 шамалайды оқшайды. Бұл жақта жас жігіт тұрады. Бұны қанша сұрап атасың бұға? 200 мың сом. Аэропорттан тұрсы біле? Қаяқтың жылқысы? Чүйдің жылқысы. 200 мың сом сұрайды екен. Чоң торы ат екен үшін туғандар. Қандай ұлақа? Жер ұлақ, аламан. Чауып жүрәу? Başında 5-5 hazır alamam dedi. Kaça bağ verdim bazar? Bazar bağ verdi. Hazırla geldi ki. Daha жақшат екен туған. Торат. Ama o şiraklar akpayça at екен бұл. Сүлік қара at. Қанша сұрап атасыз? 300 мың сом. Қанша жаш? Несі бар? Қандай ұлақа чұрқайды? 5-5-ке, шул жақта. Бұға 300. Жазға 2 асы. Hazır 4 yaştan ötüp тұр, жазға 5 жаш болады екен туғандар. Чоң сүлік қарады. 5-5, hazır жақсы суытылылек бұл. Минилілік, не? Бұл сезонға минилілік дейді. Тогда қайсы аттар қалды? Моғы ат су болып қалды, өлі чапқан оқшайды. Кімдіке бұл? Сілердікі, моғы ат 150 мың сом сұрайды. Бұл қаяқтан келді бұл? Бұл соқылықтың аты екен. Моғы атта бірі. Мұны азы көрсеттім бі? Жоқ, бұл башқа ат екен. Бұл торы қанша жаш? Бұл жазға 2 асы екен. Басыч? 250 мың сом. Ушыл 1-3 аты. Bir жердікі? Номерді айтып қоғыла. 706 76 50 32 мына 3 атқа бір номерге чалы өресіздер. Мол жақта чоң аттар байланып тұрады. Бұлардың есі жоқ. Че байлап қой бір жаққа кетті, че саты өрді. Емі сатса иелерді шығарып, жүген тізгіндерді алмаштырып қоймақ. Жоқ, есі жоқ. Бұл ат сіздік емес? Есі кетті дейді. Анда біз базардан шыға береміз. Базардың ішіне кіріп тұрып, ал жақтан баштайбыз. Біз базардың ішіне кірдік. Жаш тайлар тұрат алды ұста. Мұны ұшыл жерден баштайбыз. Biraz айланып. Палтарашқа тайлар, емі тай болып отқан тайлар бар. Қанша сұрап атасыз бұға? 70 мың сом, Бұл ең бір жаш болады да? Бұл 1,5 жаш. Жазға құнан екен, 70 мың сом, еркек тай. Бұл қанша жабағы? Бұға қанша сұрап атасыз? Бұл 50 мың сом. Ең бір жаш болады оқшайды, Құлын, жабағы, 50 мың сом сұрайды. Жақсы. Мұнағы бұл Россияу бұл? Местный. Местный екен, Чуйшки. Бұларға қанша сұрап аттыңыз әлі? 50-ден сұрап атасыз. Бұларға 50 мың сом. Майға 1 жашта? Майға 1 жаш. 1 жаш. Жақшы тайлар екен. 50 мың сом сұрайды. Ол жақта мұна жерде қашқа палтарашқалар қатарыменен тізіліп тұрады. Қазір бұларға да кезек келеді. Алғаш мұғы кішкей тайлардан баштайбыз. Мұғындай байланайын. Biraz еті бар тайлар тұрады. Қанша сұрап атасыз? 36 мың сом. Еркек тай. Бұл палтарашқач? 70 мың сом. Еркек бі? Ұрғач екен, не? Ұрғачы байталыс. Жазға құнан. Ama öte kişiye taylar. Siz kaça sırada atası peki? 35 мың сом. Еркек бі?
Erkek ekan. Mol жақтан өтеді. Так. Тайлар бүгін ылдый тарап өтіп қалып тұрады, жол бош оқшайды. Ama құнандарды сұра өтелі. Құнандарға қанша сұрадыңыз? 140 milyon so'm. 140 ming so'mdan. Rossiya, qayaq? Rossiya, Rostov. Rossiya, Rostov deydi. Hozir Bishkekda turadi ekan. Qancha deb o'tasiz? 140 ming so'raydi. 140 mingdan so'raydi Aqsoqol. Buna usul taylar ekan. 140 mingdan buni kelishgan. Жазға құнан ekan ushlar. 140 ming so'mdan so'rab atadi. Hemi prostoy taylar. Buna jo'nako'y taylar turadi, buna bir jash hemi bo'ladi bular. Bu qancha so'rab atasiz? 40 ming so'm. Erkek urg'achi. Erkek. Erkek tay ekan. Bu qancha so'rayapti bu yerda? Erkek mi buldağı? Erkek 35 ming so'm so'rab atadi buga. Bozor bitga tushdi o'xshaydi tuğanlar. 3-4 ming so'mga tushdi o'xshaydi. Bozor shunday bo'lib o'tadi hozir. Buna bu yoqda ham kelishgan taylar. Sizniki vaqtda qolib bu yoq. Sizni tatmayın. Amin. Çağırqas. Ya. Qancha o'ylaydi? 4. Qanchadan dedingiz bularni? 4. 40 ming so'mdan ekan, kelishgan taylar. Tay arzondab qolgan o'xshaydi, ha? Qimmat hozir. Qimmat. Ertaga aylanib chiqmadimi? Soyg'inga taychib, arzondab qolibdi, yaxshi. Bu taylar kimniki oldu ekan? Bak bu taylar neyesi yok. Bazarın içine gireriz. Ama o jo'nako'y taylar жаңы жылдың алдынан semiz taylar negesi qimmat bolsa dedi. Soyğonga. Ama o совсем кичинекей жерде тай ekan. Qancha so'm? 45? 35 ming so'm. Erkek. Taptaza ekan, ayvay sonuna ekan, maqtab qo'yganmishmi? Bu jash o'xshaydi hali, 4 oylik. Siz qancha so'radasiz Aqsoqol? 36 ming so'm. Kishine bağıb qo'yibsiz-da? Yo'q. Kishine bağıb qo'yibsiz-da. Semiz bo'lganda yaxshi ketmay ekan. Bo'yi biik ekan negisi, yaxshi ekan. Qayaqning tayi bu emi? Qayaqdan olib keldingiz? Bu birinchi mayning tayi. Birinchi may cheshki ekan-da. O'zingiz beyleringiz bormi? Yaxshi beyler. Yaxshi. Nacharlarni tanda olib chiqadasiz. Nachar jashning olib, qaraganlarni olib chiqsang aytsan. Ayır qancha oldu? Moğu 130 ming so'm bo'ldi. Biik ekan. Aylan öreli. Moğu paltaraşqa o'xshaydi. To'rg'ashqa. To'rg'ashqa ekan. Qancha oldu siz tayingiz? 70 ming so'm. Paltaraşqa? Paltaraşqa ekan. Sundu tay. Qo'yma, tik tuyoq. Şiraqlar g'oq ekan. Tak, mo'g'u jo'n 7 qashqa tay bor. 4 şiraqı teng g'oq. 4 şiraqı teng g'oq ekan. Siz qancha so'radingiz? 85 ming so'm. Paroda boshqa o'xshaydi. Vladimirskiy. Rossiyadan kelgan be. Vladimirskiy ekan. Jo'n tay ekan bu. Tak, bozorning o sirtini chiqib ko'raylik. Men biraz kelishgan taylar o'sha yoqda, jash. O taylarda algan o'xshaydi. Жаңы noktalar bilan turadi, qizil jipler bilan. Alpı bulardı. Satıladi ekan. Qancha deyapti? 60-65 deyapti. Bu 60, bu 65. Qimmatmi? Qimmat. Siz alayım da tasın. Yo'q, meniki 42 so'radi. 42. Orta semiz ekan, ha? Daha bitke baksa, 5 ay. bitke baksa qazı qartalga çıqağı çıkpay bulardan. 42 so'radi. Arzon bu? Bozor qimmat bu. Bozor qimmat. Qimmat, he? Hop, so'dasin shunday. Mana baylab turib, anan keyin etga sota turgan taylar javob bo'lsa, жылқы qilasiz. To'tashqa yaxshi. Siz qancha so'radasiz? Meniki zo'r yoqda hozir. Ko'p sumka oldim. Susamır bu başqa javob o'xshaydi. Yo'q, narının taylarına o'xshashib ketgan. Bularni qanchadan so'rayverdingiz? Ben sarganda. Krugoy deyim, o'rtacha.
50-40'tan deydi tuğanlar. Hoppa, mına. O taydı alıp atat, görüp atat. Çeş. Şu tay be? Toru tay. Başka jaka alıp atat okşayt deptimi? Porterdi boşaltıpçı. Yok. 40, orta boylu. Orta. Men tartmaslar tart. Sizlere düşüp koyarım. 42. Tak. 42'den sonra adam. Bu şunu Erkek mi bular urgaçı mı? Erkek, biri urgaç. Biri urgaçı. Ama o sarıcal, akcal jakşı eken. Biyik. Kara kaşka jakşı. Kara kaşka. Tekem oyunları kısarak, biroq joğun eken. Bu 42'den deydi bularda kurubu boy. 42'den sonra adam. Eң boyu biyik jerde bunu, jerde kaşka. 42 000 somdan deydi. Koçkor tumuşuk buna. Bir жерден kelgen okşayt var. Siz kaça suradınız? Kaçka tay? 42 000 som deydi. Bunda jakşı tay. 3 tay çıkıptır. Bular 200 para okşayt he? Kançadan? 45'ten sonra. 45'ten. Sorunları jakşı. Bular pülük universal çıktılar. 200 para da. Satmadınız mı hali? Şeriklerinden? Sataleks be, kança bağ verip koydu bularga? Bunday real nel aytып koymuş. 40'tan beri çıktı. 40'tan berip ediniz be? Jakşı taylar eken biroq. Sizdiki kança olup ketdi? 36'dan beri. Biz 40'tan. Ha, uzakta. Peki 36'dan suradınız da? 34'ten beri. 34'ten beri üsteydi. Öten erkek, orta boy bularda. Mo karası jakşı ele paradoks idi. Kançadan bağ berip koydu? 63'ten 66'ga bergen jokmун ekön. Ekön 33'ten berdi de. Jakşı. Jakşı taylar eken. Sizdikiçe? Toru. Bu 50 000 som deydi. Semiz tay eken. O, bundan moğunu alıp atat. Kança oldu bu? 45. 45'ke aldı bu. 43 deydi. Moğu semiz. Soygon kaldınızlar mı bunu? Yok, mingen aldım. Mingenge? Kaya kalıp keteceğim. Toğu mines be? Suyergele, jengimde. Tıpıldam. Bunu aldı. 43'ke alıp durdu onlar. 43 000 som. Biz pazarın içine girdik. Emi bul jakta mına semiz жылкылар çıkkan atat. Mına moğu ötede jakşı ele taylar turат. Kara taylar. Kara tay kança oldu? Kara tay kança olup ketdi? 65 000 som. Bu ne paroda? Kayaktın tayı? Kayaktın tayı bu? Чистокровка deydi. Çüydükü de? Çüydükü de bu. Ama o kiçik taylar, kiçik taylar. 32'den. Var 32 000 somdu. Var jakşıraak okşayt. Bu ne? Reklam al. Ova. Kança suradınız? Bas. Tayladın. Qaysi kanal bayke? 55 000 som. Bizge kunjelesi degen kanal. 55 000 somdan surayt eken uşularga. Kayaktın жылкысы bular? 200 para. Çüydün жылкылар. Pazar kımbat mı? Mal kımbat. Siz aldınız sattınız mı? Alayın degen mal baytpayım ben. Ne alayın burada? Bunday tay çıkmış. Bizde 40 болады. Tay çıkmay çık. 30'a sorotkan. Hazır 40 götür. Elastik öyle. Soyos be al. Yok, baga 55. Жылкышып көтөрүлүп кетти да. Ova hazır 45 sorotpa. İlgeri olsalar 45 soraganlar 30 ele bolçu. 30 000 som es. Surab, kişi adam çötöğüne layıktı болады. Oldu içeri bulay baga bakkanга. Tura? Bak şu yerde ötürüp otur. Düşüp kalar hem. Bu yak uylarını kırsan kaçı sormaysın bu yakı. Geçkerli götürmüyor. Sağımlar kaşa kımbat. Pazarın ayağı atışatmayın. Torpoktor kaşa kımbat. 30'dan jogorу torpoktor. Tak mo 45 000 surap attır mo eki baytal. 45 000 som. 45'ten болады. 45'ten. 53'ten beri koydum ya. Önümün 45'ten jana biri bağ berdeli, 53'ten beri koyun dedi. Daha biri 45 000 berdi. 53'ten beri. Oo, oşan ayt atmayın be. Bu jak 45 beri otat dep. 55 deytin oşluku, kunan. Tak. Moğular paltaraş kokşoyt he.
Полторашка 53 000 сомдон дейт. İçine suğurak жерде жатат окшойт да? Семен. Семент, бетон. Негизи мен көп сарайларга барам да, сиздер жылып кармасаңыз керек жанагы. Пол сементти кырып салыш керек дейт да, котур-котурга. Турганда урак дейт го. Тайга. Тайлардын буту шишип калат го. Ошодо болот дейт да. Резки тайып чочулаганда ошо шыйракта могул жердеги эмелерди тамырларды созуп алат депчи. Ошодон шишип кетет дейт да. Муну мен эмес, мен бир 2-3 жерге барганда, сарайга барганда көрсөтүштү да, жылкы кармагандар. Ошондой. Эки базар мурун деле ошондой көрдүм. Пол жыгак, тайгак болуп туруп, жок, бул шишик эмес, эми негизи айтам да. Стяжкада жатып дейт го. Ошого топурак, кум кылып коюш керек дейт да, жана ысык кум болот го. Так, могу Тазалабаш керек астын. Астын тазалабай эле коюш керек. Тазалайт эми. Кум тайбайт да. Ошондой көрдүм да эми. Чачып коёбу экен. Сементти кыр салат экен. Алып салат экен да, астын тайым топурак менен курук кармайт экен да. Эми варианттар болсо керек. Бу канча болуптур? Билбейсиз, булар семиз. Каласа багып дагы сатса болот окшойт. Казы карталга. Так, кичкинтай тайлар канча болду беке? 35 000 сомдон. Кичкинтай тайлар. Бул Сокулук мал базары туугандар. Азыр кар жаап, аба ырайы ушундай болуп атат. Ама о күлүк окшойт. Жерде кашка. Буту ооруп атат го дейм. Жок, азыр буттары жакшы эле. Мына карасаңыз көтөрүп атат да. Түп-түз турбай атат. Өзгө аксап атат. Жакшы экен. Буга канча сурадыңыз байке? 60 000 сом. Полторашкабы же эми 1 жашка толобу? Полторашка экен. Бийик бойлуу. Так, бул жерде да полторашка менен тай турат. Полторашкага канча сурадыңыз? 90 сурап атабыз. 90 000 сом. Бул каяктын жылкысы эми? Местный чүй. Бул бийик экен бирок. Моюндар узун, кулактар тик, арты кенен. Бул карагерчи? Карагерге 45 сурап атабыз. Бул 45 дейт. Сәл арыгыраак экен да? Эти жакшы эмес. Же жүнөскө ушундайбы? 45 000 сом сурайт ушуга. Так. Бул бээлер экен, а? Быштып айтам. Быштып айтар, ал кача элекпи? Ооба. Бул каяктын жылкысы бул? Воронцовка. Воронцовка, дейт. Бийик экен булар. Эми капталына кетип жоонорот экен да? Канча сурап атат? 80 000 сом сурайт чүйдүн жылкысы. А бул кунангача? Байтал. Бул байтал дейт. Буга 65 000 сом. Бул бир аз бою кичигирээк экен. Аркага караганда. Бул 1 жаш кичикке окшойт. Жакшы туугандар. Баа азыр орто эле. Так, о тайчиктер турат, тайчиктер. 3 тайчик. Тайлар канча сурадыңыз? 45 000 сом. Сени бул жакта көрдүм беле жана? Ошо тайларбы? Бул жакта тартып келишчен алдыма айланып өтүптүр. Огу мына семиз полторашкалар окшойт. Ургачуу булар? Булар багып атасызбы? Багып атабыз. Канчадан сурап атасыз? 53-тен сурап. 53 000 сомдон дейт. Мына туугандар уже кабыргага эт байлап, уже казы карталга өтө баштаган окшойт. Канча айда казы карталы толук бүтүрөт булар эми? 4 айда. 4 айда. Кабырга этти канча айда алат? 2 ай, 3 айда алабы? Кабыргага май алат го? Кабыргага алып 2 айда алат. 2 айда алат, Жакшы. 53 000 сом. 370-тен болду табы оптом эти? 370-тен эсептесе, сасы алып туруп союп сатсаңыздар сиздерге нормальный калат. Эсептеп көрүңүздөр. Так, мо тайчик бар. Мына базардын соңуна келип калдык. Ушу тайды көрсөтүп туруп анан бүтүрөбүз туугандар. Сиз канча сурадыңыз байке? 38 000 сом тай. Жабак экен. Тай сурап. Жакшы маалымат берет. Кенендерге маалымат сурасам, жакшы маалымат берет. Кайсы? Могу көк тайбы? Азыр бул жакта чоң атты содалашып атат, бүтсүн. Сиздин досуңузбу ал? Коюң, тамашалашпай эле коелу. Тамашалашкандар көп. Ушун менен биз видеону жыйынтыктайбыз туугандар. Аба ырайы туман каптап, мына кар башталды. Кече күн жылыткан болчу, бүгүн кайра суутуп атат. Бул Бишкек чүй райондорунда азыр күн суу баратат, көрүп турасыздар.
Анда біз видеоны жиынтайлы, саламатта қалыңыздар. Біздің каналға каттар электер катталып, видеоларға класс басып, комментарий калтырып, жақындарыңыздар менен бөлүшүп туруңуздар.